I pa svima ljudi, znači idemo da otkrijemo malo kako Arkane obara te rekorde igrača, pošto vidi nešto mi samo prozivaju, pa sad sam malo ušao na njoj server, evo znači sad ću da čekiram, znači uočio sam botove od 140 nekog ID-a, znači odavde su neki botovi, znači ovi po 30 neki level, to su sve botovi, znači i tu ću sad sve da čekiram, a vi uživajte u klipu i lagano pratite staca, objašnju vam ja šta je u pitanju. Znači vidite, botovi imaju 2 milijuna i nešto, uglavnom para uvijek. Imaju golda 490 i više. Znači na statusu, znači on je level, čekaj, level 38, znači on nema auta, nema kuće, nema ništa, ima para, druže. I hajde ti meni reci da nije bot. Idemo redom, znači sad ću da i čekiram sve redom i onda ću se pokušam da portam i da vidite da su svi ti igrači AFK. Znači ćemo redom od 103, 40 pa dole dalje do kraja, pa ćemo da vidimo šta Arkane ima da nam kaže po svojoj igračima, svojim malo znate, idemo lagano. Znači ovo je ID Katarina ili Katarina Ivanović. 137, idemo, čekaj, 138. Dobro, ovo može nije bot, idemo dalje, 139, znači 1.654 grama zlata, imovina sve nula. Znači, uopšte vidite druga tu sve, ništa, nula, idemo dalje, 140. Dobro, 1, ništa ovo nije. 38. level, vidite, 2 milijuna 300, 490 grama zlata, imovina ništa, znači imovina prazan čovjek, znači random, sve mu setkano, sat igre, sve mu setkano. Znači 2 milijuna 340 grama golda druga, hajmo dalje. Istu, evo ga, 540, znači čovjek nije ništa na statusu, ja ne znam šta pričam sa im. Ali ćemo mi da čekiramo sve redom igrače, da vidite tu pravu cifru Arkane Community-a. Evo vidite opet i ova ima isto, znači 2 milijuna i 300, znači 900 nešto sati, je smiješno, ništa od imovine, znači smiješno, ne znam šta da vam kažem. Evo opet, druže, evo. Smiješno, bukvalno smiješno, bura, stvarno smiješno. Smiješno, idemo dalje. Dobro, ovo nije možda bolje. Ali opet, a vidi. Idemo dalje, 4, 7, 4, 8. Dobro, ali L10 ovo može neki igrač upo dok je bacivo botove. Evo vidite, jo, što znači igrači nemaju imovine na ovom serveru drugu. Evo vidite sami, znači igrač imovine nema, 22. level nema bicikla, znači, ne druge. Šta je ovo, i ovaj nije, a dobro, ovaj neki registrovo se, tek ništa od njega. Idemo dalje. Dobro, level 5, idemo dalje. What the fuck je ovo, čovjek ima 2 milijuna 300 bola. Nema druge, nema ništa na statusu, šta da ti kažem druže, Balance Scofielde, spavaš mir. Evo dalje, opet, čovjek ništa na statusu nema. Ovo su neki friški botovi, ovo su tek nedavno bacili, znači tek 21 level, znači od 21 do 35 levela to su sve botovi druže. Može tu igrača biti, ali ovo ono, ništa na statusu, opet vidimo, znači druge nema, ništa opet. Opet ništa na statusu druže, opet ništa, znači level 20 čovjek ništa nema. Molim, what the fuck, 2 milijuna 400 grama zlata, čovjek ništa nema na statusu. Kako to, molim te, da mi reci Scofielde. Hajmo dalje, idemo, 59. Molim, opet ništa, čovjek 17. level, pa daj druže, šta je ovo na Arkaneu, nema imovina da se kupuje, brate moj. Gledaj ovo, ništa, sve nula. Opet, sve nula, nema para čovjek, znači, bože sačuva. Isključim ovaj chat da mi ne smeta, da gledate status fino. Idemo dalje. Šta je ovo ba? Čovjek nema ništa na statusu, what the fuck je to? Vidi ovo ba, šta radi ovi igrači na Arkaneu druže? Pa bože sačuva, mislim stvarno nema smisla. Gledaj ovo, vidi para, 1.300.000 druže, 24. level, nema ništa na statusu druže. Nisi bot, a? Čekaj, šta je sad ovo? What the fuck, buraz, vidi ovo. Gdje je imovina? Alo, prijatelju, 2 milijuna i 600 grama. Pa jel te sramota da pričaš? Vidi ovo, ništa, ja. Pa neću se da govorim, vidi ovo, svaki igrač nema ništa na imovine, druže. Kako kupim auto, ne,
ti meni nešto prozivaš na fejsu, San Marino, druže, pa San Marino ima više igrača nego vi, samo vi imate više čega, odgovorite u komentar. Vidi ovo, pa evo čekiramo sve redom, znači, ima video traje 7 sati, ja ću ga objaviti, znači, sve ću vas čekirati, znači, niko imovine nema, druže, pa pišat će vam se svi usta od smijeha, druže, znači, gledaj ovo, niko imovine nema. Da evo ću ne ići na pravog igrača, bar vidite kako će reći ljudi, nemamo mi imovina sistem na serveru. A druže, ovo je sramota, sramota božija. Gledaj ovo, Lori, beate, kakvi Lori, druže, gdje ti je ovo? Gledaj koliko je level čovjek, level 37 nema. Druže, ovo je sramota, ovo je neki igrač, ovo već se vidi igrač da je, naboli smo neki, evo, druže. Daj, nemoj, neću se smiješti mi je totalno da ulazim na ovaj server više, znači, evo sad svima kažem koji igraju na serveru, sramota da vas bude da prozivate nekog na fejsu, iskreno da kao, sramota, ovo igrač, to se vidi. Pa druže, vidi para, nema čovjek biciklo da vozi, pa daj, možemo, da idemo dalje. Ovo je jadno, druže, ovo je jadno što se tiče, evo koliko smo već, 20-30 ID-ova smo čekirali, svima, znači idemo brže malo, da vidite stanje, znači evo gledajte, znači napali smo na botove, pa ne ja smisla, mislim, momci ozbiljno, evo, znači evo pratite ovo, znači ima da se dignemo na YouTube, sad ući ovo, kako je jadno druže, ne vjerujem, gledaj ovo, molim te druže, koliko je ovo igrača, preko 300 će izgleda botova imaju. Debili, glupi, kancerogeni, klip očekujte, very soon. Gledaj ovo. Very soon, la majka. Ovo je pravi igrač, šta je opet sam nabuo na ovo, gledaj, fuck je ovo, gledaj ovo. Gledaj ovo, smak petak druže za prezijač, mogu da si mu ime smisliti. Evo opet bot druže. Znači, stavit ću bot kao tela, ne ješte se pegla, drugo ovo smiješno, isplati se peglat s ovim Layla Queen. Gdje su imovina na ovim igračima na tijenu, evo ga igrač neki, ma ova igra, znaš, igračina čaj. Gdje je imovina buraz, ba joj. Oh my god, ja ne vjerujem stvarno, evo, koliko snimam već ovaj klip, morat ću preko noći ostati da se uploadet života mi. Fuck, ovo igrač, druže, ima imovine, vidi ima imovine neko na ovom serveru. What the fuck je ovo, ima 200. Oh my god, druže, what the fuck je ovo, pa niko imovine nema. Kuraš, i po 2 miliona imaju, iskreno da ti kažem, ovo je igrač, dobro se zna, znate ga svi na šampu, ali da biš igra ovo isto ni igrač, botina znači. Evo znači, samo gledajte status s lijevu i desnu stranu, sve ti je jasno. Evo, gledaj ovo, sramota, evo ga igrač neki igrač druže, vidi ovo sramota, buraz, ja ne znam isplatim mi se uploadati ovo, mislim ono, 220, ovo druže, ovo je sramota majke, koliko ovo botova imamo, već preko 80 botova sam čekirao. Neću se pričam, ovo ćemo malo da brzamo klip, da čekiramo sve random, idemo redom, idemo redom, znači. Evo, sve botovi, znači, niko imovine nema na ovom statusu i vi meni kažete na fejsu, San Marino propada, ja druže, prva sramota. Slušam one njegove kancer admina, Mustafa Skofilda druže, onog bravara propalo. Gledaj ovo, majke, niko imovine, majko moja. Ljudi po 35 level čovjek kuće nema stana, nema ništa, pa što si došao da igraš, je smiješno. Jeste ovako rekao da oborili, a da jeste, da, evo ovo igrač, čovjek igra, evo priznaj imaju 2 igrača dosta znači. Evo, sramota. Ovo
evo neki igrači, ovo popo igrača ima na ovom serveru. Evo igrača, 4 igrača za red. 5! Oh my god, 5! Evo ga, ovaj je 5. Ne, ovo nije, ovo je bot nije, ne znam, ovo drugi. Pa Jesse Nenade, kanal moja, pa jeste tek registrovan, pa rajmo sad igrač, to jest. Jubo, opet čovjek nema imovine. Koji kurac, kontante, ba, skofete, a dobro ovaj. Ali opet bi mu lekva pravi. Dobro, aj nek ti bude ređa murice, ba. Evo mi se stvarno ja smisla, evo igrač neki, hvala Bogu više. Evo ga, evo ga spec admine, čoravi spec admine, evo ga opet nek, a ima ovo igrač, 59. What the fuck, man, opet? A ne, ovo igrač opet, jebimo se zajedno. Še smorilo. I opet bot jebo, mater, padro. Evo, ovo se sad svi level 5 ovi botovi drugi. Koji sam ID? 60, evo 60, 1 igrač, 2, bot, nije bot, aj ima drugi. Sam spajiš igrač. Mateo Skofer, evo. Lex, Casano, dobro igrač. Ovo izgleda nešto i na igrače smo naletili. Naletili smo na igrače, boga. Naletili smo na igrače. Čekajmo dalje. Znači 260, imalo samo 260. Odavde opet mogla se nastaviti, čekira. Ovo bi se mogla nastaviti opet odavde. 270, znači odavde se nastavi. Evo. Da ima, to nije izva svoj igrača. Ima igrača, on se rana 10, šta mi mislite? Smo to opet udarili na braću, jesmo, evo ga. Evo opet botova, druže, nisu još druže. Pa da, jedan bio samo u količini. Imamo na 90 prijeći, ne da mi se više ovi. Ovaj klip će trajati godina druga. Znači, evo samo gledajte, znači status. Tu ima ovdje igrača, a sad ja sam nabao na igrače, znači ovo što se logovalo poslije, znači ovo sve sad igrači, vjerovatno. Da, tu su igrači. Da. Ništa, tu smo napravili igrače. Tu su igrači, još čini sve dalje. Ovo su igrači, to je sećam, sad im bio. Dobro, ajde, idemo prema gore. Ne, još malo tu neki, evo, ovo me zanima. Ova ovdje lista me zanima igrača, druže. Ovo, svi su level 29, 30, nešto. Ovo se mora čekirat od 100, pa dalje, znači idemo od 100. 101. 102, druže. 103. Smiješno, 104. Dobro, 105. 106. 107. 109. Neću ni 108 da čekam, 108, da ne bude igrač. Eto ti sad vidi da nije igrač. Pa će imati koji mobilni od ovih botu. Da, neće. Ovo stvarno nije smisla, evo, ovo je igrač, aj nabili smo igrač, se registruje, evo opet je bol smiješno, znači samo obratite pažnju. Evo. 9, znači svi po 2 milijuna imaju drugi. 20. 1. 2. 3. 4. 5. Jadna riječ, druži, jadna boga. Dobro, u igrač, konačno neki si mobilno. Peta lajkan se druže, 39 level, čovjek ništa nema. Pa druže, ja dok sam bio 39 imao full imovinu, gunshop imao, sve imao. A što?
to bi čovjek trošio pare ka možda da čuva, da snimim ja ovakve bonate debile. Lepotovi glupi. Evo opet smo igrali Katarine, Napoli. Ovo smo već čekirali. Znači nije potrebno više. Evo sad ću čisto onako radi reda da upalim chat. Znači čisto radi reda ću da upalim chat. Da se teleportujem do nekoliko igrača od ovih 100 pa nadalje. Goto 100, goto 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, evo idemo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, a ne ovog do samog sebe, 41, 42, 43, 44, 45, ovo to slikam čisto onako da ima, znači samo, znači evo jedan F3 opalimo, 45, 46, 47, 48, 49, druže ne znam da brojim više koliko sam se zabrao. Pa druže, koliko je ovo botova, jebam mu mamu ređava, evo ga igrače. Moraš sačekat da bi se, jebi ga, to je to, znači momci, ne da mi se više, pun mi je kurac ovog glupog servera, uživajte.